Bayırtan diken için kıygın Ermanas'ten oğul Bayırtan Atatürk'ün süygün Çoğul bosul Kan maydanda da toşun tozu bargan Hayrat atmay düşmanda Hayratından çambaga Kırgızstan'ın senin açık olsun asmanın Elinde saktan mekenin azamatın askarı Kırgız eli kendinden gerime Türkiye'den Kırgız gereke bergen Kırgız eli kendinden gerime Türkiye'den Kırgız gereke bergen Gümül vırmızlar, hurmatlı Suzak Kutmanelim. Kırgız Respublikasının egemenliğinin 22 yıldığına arnalgan saltanat, bugün bizdin Suzak jergemizde bulaşçayıp, öz barekesin belgilödü. Kırgız eli manasıda kuradan, urpağın var atasavdan oladan, kanday kadar kıyınçılık olsa da, Kırgız elin suyu bilip şuradan. Kıştır caydır tövmelgen yerimin, değiş sımalı börgüsünün celimdin, arılıktı öz koynuna batırgan, beyligenen ırıskılı elimdin. Egemendik, düğülüktürüp dilini, attığımını, sırtını yık sebebi, kütüvat el biredi, jül bireyler, egemendik jiredi. Egemendik ergigen, erkindiktin sakçısı, ayday günдөй jarkıray, Kırgızımdın baktısı. Egemendik Suzak jerim, mayramınızlar mene. Erkindiktin, ıldırattın, yoksuktun jerim, egemenlik bayramınızlar mene. Respublikam 22 yaş kulağı, üstünüzge yaramızdan baykalbay. Yemin, konstitutsiya kararı bolgalay, son çıkandı Kırgızstan'ı. Kırgız bulsu
Egemendүүлүгүнүн 22 жылдык майрамдык мааракесин куттуктоо үчүн сөздү Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Мирзахмедов Нурболот Сабыржановичке беребиз. Ошондой эле Сузак айылдык өкмөтүнүн башчысы Сариев Аскар Надырбековичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, урматтуу коноктор. Барыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен Сузак райондук мамлекеттик администрациянын жана жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктаймын. Эгемендүүлүк ар бирибиздин жүрөгүбүздө жашап келет. Эгемендүү болушту ар бир улут, ар бир калк эңсеп келет. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө канчалаган улуттар өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн канын төгүп күрөшүп келет. Кыргыз Республикасы, Кыргызстан өзүнүн калкынын саны менен 5 миллиондон ашыраак болсо, бүгүн бирок биз өз желегибизди мына көрдүңүздөр желбиретип, Кыргызстан эгемендүү калк деп биз сыймыктанып келебиз. Эгемендүүлүктүн 22 жылдыгында бизде канчалаган кыйынчылыктар болду, канчалаган биздин оор түйшүктөр өттү. Бирок Кыргызстандын аксакалдарыбыз, жаштарыбыз, энелерибиз акылман экен. Ушул Кыргызстанды дагы бүтүн бойдон кармап келет. Мен кыргыз элине, журтуна таазым кылат элем. Ал эми артыбыздагы муундарга, келечек муунга ар бир кыргызстандык жаран бул эгемендүүлүктү көздүн карегиндей сактап, муундан муунга өткөрүп берүү биздин милдетибиз дейм. Биз Кудай кааласа ушундай ынтымакчылыкта, бүт улуттар ынтымакчылыкта жашасак, биздин Кыргызстандын экономикасын көтөргөнгө бардыгыбыздын салымыбыз болот деген үмүттөмүн. Ошон үчүн дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, аман болуңуздар, тынч болуңуздар, урматтуу жердештер. Şu жаратканыбыз, Аллабыз бардыгыбызды бөдө кырсыктан сактасын. Элибизге, журтубузга ынтымакчылык берсин. Бардык Кыргызстандын жаранына сабырдуулук берсин. Бар болуңуздар. Улуттар жашаган Сузак элим бүгүнкү мына биздин мамлекетибизге 22 жыл болду. Мен эмнен каалайт Сузак элибизде şu тынчтыкты, амандыкты каалаймын. Мамлекетибиз дайыма тынч болсун. Дагы жыл жолу şu эгемендик күнүңүздөр менен куттуктаймын.
Abdullayev Şevki Suzat Aymadı. Yaşayıver ösever, canı doğru yaşlar menen ötever, kısmet kılap uğurlusun argaçan, kılım darga göçever. Tarihten için ağladı beşikim, başını teslim ettim. Kerime daymağı
basın alımının Soğur Atirası Soğur Sporinca Atay'ın gözetmesini götürdü. Gözetmesini götürdü. Bu diyette Kırgız Respublikası Egemenliğini tuttuğu zor tavrını baskan. Başkent soğusunda en albatlardan olup düşmanın katını kolga vergen yigitler.
Командирдің екінші орынбасары Ümit Mehmet Mürteli Ömür Mehmet Ömür 1989 Bugünkü günde bizim General Atletika boyunca Atardan Murat Nurman 4 yıl karate boyunca Sakatlı buna ilgi bakı dönüşlerine geçti.
sentabr жақсы өтеді, барлығы жақсы. 31 декабрь деп қойдыңыз ба? Не, sentabr деген. Ой, алғыс десеңіз егеменділік майрамы. Егемендік майрам жақсы өтеді. Бүгінгі майрам қандай өтеді? Жылға қарағанда өзгешелік бар ма? Өзгешелік бар, жақсы. Барлығы көңілдегідей өтіп жатады. Жақсы мағыналы теңері, барлық балдардың нелерді. Neyse, жақсы да, мағынайы açıkta. Фамилия атыңыз? Abdurrahman, Атыңыз? Erkebay, Қайсы айылдансыз? Karadayla.
oyunla da almaşkız. Bu dünyanın asıl gezi balalı. Oynayıp жүрсе afemesi kılanır. Gülküsünün geleceği kuralı. Çırpıktardı at kılıp minip yürüdüm. Eles sınav esten gitti balalı. Şimdi balalı, ayrını bilbegin, baktıra çaralı, baktı izlegin, bağırlar ırazı, yakıran yolu yüzünde, yine adarım, oyuna ilbegin. Aldansan aldanır, bulsa aylanır, ubanıktan alır, ubanıştan çörür, yorulur yasarın, yodan kız balalı, ağızda gittin ayrı vay vay vay. Balalı balalı, oyunlar kaybolur, başkada oynamaz balalı. Sinirler süreli, kendiklerdi yarsalı, saymaktalı, dans, ırdak, girelim. Yarışının yanıştığın olsun, yaşlarımız zayıf olabildi, o erkini, yaşlılıklar, kollasın.
Tatlı boş
Süyücür süyüküm tanı var Süyülürdün ızgarı var kanı var Süyülürdün değişine çengil Sımok su barış besar manzarı var Sımok su barış besar manzarı var Süyü 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 akşı su var bağı var Akşı sulaçı da bağın dağı var Tatlı boşul tatlısın da açısın Tatlı boşul tatlısın da
Let's
Biz ulu elbis, gök buluttan kuralgan, ululardan uçuğundan çoğalgan. Kuda bütüp, kucak başıp, top kütüp, her bir ulup kağıda salsın ulagan. Intımakta sayran bülbül kuralı, moyundaşı, abal kurak kuralı. Kırgız koruz, Özbek Türk, Tatar Kürt, askeri, degen bulsun ulu elbin birliği. Intımaktın, dostluktun doğrunda bir dolu Kırgızistan elleri.
Мен бардық Қырғызстандық жарандарды бүгінгі 31 август Қырғыз Республикасының егеменділік күні менен Сузак райондық администрациясының жана елінің атынан чын жүректен құттықтаймын. Қырғыз елі илгертеден байыртадан алқалап келген, байыртадан өзінің желегин жербилетип келген елдердің қатарында. Мен ойлойм, биз муңга ушул Кыргызстаныбыздын көздүн карагындай сактап өткөрүп беребиз деп бардыңыздарды майрамыңыздар менен. Şu egemendүүлүк майрамы кандай белгиленди? Деги эле бул Кыргызстан эгемендүү мамлекетти кандай көрөсүз? Şu боюнча айтып берсеңиз. Эгемендүүлүктүн 20-жылдыгы абдан жогорку деңгээлде майрамдалып атат. Элибиздин көңүлү шат. Айрыкча мынау буга аксакалдардын мен төрагасыга айтып коеюн, маанай абдан жакшы. Бизде районубузда жан деле Кыргыз мамлекетинде эгемендүүлүк биринчиден баягы ынтымакчылык болсун, достук чыңдалсын, элдердин ортосундагы биримдик дайыма түбөлүктүү болсун. Ушундай жол менен бара берген болсок, биз элибиздин маданияты, адабияты, анан кийин ошондой эле жашоо деңгээли дагы абдан жогорку деңгээлде болот деген үмүттөмүн. Дайыма ынтымакчылык болсун. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп элибиз бекер айткан эмес. Дайыма ушундай жакшылык күндөр бара берсин. Биздин аксакалдардын, ардагерлердин каалоосу ушундай. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Фамилия атыңызды айтып койсоңуз. Асанбеков, Сузак райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы. Асанбеков, атыңыз? Камал. Камал.